gili thing na channel lo thlir thin tu te chi bai ule ngen na te awma wangin ton tum chu thisena thau chia chung chang hian suila thisena thau chia ti hianin chi ni cholesterol le triglycerides te awma ton tum ma chuan cholesterol chung chang hi suila cholesterol ti hianin chi ni angina then le theya chi thum te podi theng chu cholesterol chechi hi LDL low density lipoprotein an ti a chin cholesterol thachi hi HDL high density lipoprotein an ti a e ba ka hianin VLDL very low density lipoprotein an ti boka e hi cholesterol chechi kan ti aya chele zual khani cholesterol hi hemi thau chikhat nang hi ni a hemi kan taksa ti mu zong zong deuh thoa hianin a awma kan taksa in thataka na tho theinan cholesterol hi apoi mo em kan taksa in amamo ai tam taksa alak lu emo kan khol khom ero chuan hasana rang kan nei theya chung chu kan soi do na cholesterol hi kan taksa in asiam chuaka in kan thil ei le ina tangin na bi takin sa tangten kan la lun pokani cholesterol hemi level te hi normal level ten soi ila total cholesterol level hi normal chu 200 mg per dl le ai hiamani cholesterol chechi kan ti LDL cholesterol hi tu sama chuanin 100 mg per dl le ai hiam ani higher density lipoprotein cholesterol thachi kan ti hi aniam chu 40 mg per dl iron hiam asang chu 60 mg dl le aya sang yani tin very low density lipoprotein cheber chi te mayang hi 2 to 30 mg per dl hi normal ani chuan engin nge cholesterol thau chia cholesterol sang chu thlen atlang pui aten soila emi thau lutuk na le emi taksari lutuk na hi pakhat na chuni phot maya e ba ka ol le taksa chetlem lutuk hi ni boka in kisana thau chia kan ti mai cholesterol hi sang hi in thla chon thei ani boka sa thau mom e na sat voksa vok thau tiang te bok te pon yang chu in dam doi then khat progestin te emi anabolic steroid bodybuilder ho in man thin ang chi te le tun laia kan man sual tam thin corticosteroid ena sadwang te pon om theini steroid chungchang hi video ka siam to do tan chon en let thinga e ba ka na then khat zun thum kalnat na thin nat na polycystic ovarian syndrome an ti te thyroid niam atiang nat na te hianin cholesterol level sang hi om the boka e ba ka mezia zung sa te zu in sa te cholesterol level sang om du bokani na dang ne na om kopani lo chuan cholesterol level sang hianin taksa ha sat na thlen lo ba cholesterol sang ne ten insulin sel na an nei lo tang pui hei hi alom na tak ani taksa insulin sel na ni mi alowin kan cholesterol le triglyceride level te alo sang thei kha tha sana rang min thlen theya chung chu kan la soi zelang HDL cholesterol sanga hianin thachi di na hi chu cholesterol tamlu tuk pai chuak turin cholesterol chu thina in sona cholesterol chechi kan ti mai sanga chuan cholesterol te hi thisenjam hemi arteries kan ti emi abang chunga hian abeta hian thisenjam ati jim thina emi thisenjam jim hianin thisenjam kha ati khong thina hi a medical term chuan atherosclerosis an ti atherosclerosis chu enge hemi cholesterol protein thau chia thisen khal bolhlo place kan ti angte thisenjam bang chunga abeta hian thisenjam ati jima thisenjam ati khong tlat hi ani hei hi thisen sang le lun na thlen tu pakhat ani entinga lan chua thisen thau chi om chu soi tong khanin amala om chuanin insulin na eng man nei lo
alan chu to be be zonin ala thin ani hi a side effect tila fu zok nge alan chu to be chuan heart attack angtena lan chuaka thisen sa angtena lan chuaka zun thum angte pon o ma te lo na chuaka tin hemi a kudle ke mora thisen zam ping angte stroke te tin mi talung te omte ke mu chur chur angtena lang chuak theya chuanin pum te po alo na theya tin he ba ka hianin kan taksa thisen chevel hi amuan pha the ni ai en kolna poimo tak pakhat chu kan thau tu ni chon in ti cher poimo a taksa ri na ti niam turani hei thil ol sam mani lo ani in soi zoi ya poimo khop maya in kan in soi zoi hianin taksa a thisena thau che chi ka ti niama thau tha chi ti sang theya kai in soi zoi pe lo ni pon in le che vel te po chet tama poimo hle om ol e tui simanga yani tin kan taksai om mai tu ra siam ani lova kan che tam tu ani eile in he po poimo khop mai saturated fat kan ti thau che chi hemi sa thawang chi te in su poimo le boksa le khomol sa te po abi takena thaw in sum tu rani eng ba ka butter kan ti te giu te margarine chocolate cheese hemi sa thaw rim trim artui chung mu thil kan mom lu tuk te hemi bon hu te taka siam chuang chi te in su banga ya thum siam chop artificial sugar ti maila chini taka siamang chi chini kurtai thingpui thum te pon eng chu rosgulla jalebi cold drinks cake cream chang thum sweet eng te hi itlema poimo isu poimo khop mai tin satui hang kan hopin achunga hian hei atlener nuari om thin hei hi a thau ani a eng hi pai poimo bokani dietary fiber tamna thele thai e tama poimo khop mai ami mizo chok me mizoram ba kan thar chua thele thai te chu yan dietary fiber pai tamdu beka bean parboil ba ka bean parboil broccoli tomato spinach balla nut kan tiang si te bo sai be te zong tra te zik lum te bekang te eng te thaveka eng ti hianin ange kisena thau chia om tam pu te poka aveng the ni he ba ka hianin vitamin B3 an tia niacin hi hei hianin kan taksa a cholesterol thachi level hi ati sang theya ka kha taksatan atha ani cholesterol sang ti hiam tur hian damdo e tur ka po thom ve a mithiam te ro na tha a heng hi statin san ti a tung chu atorvastatin te lovastatin te cholecystyramain te ase heng e tur te hian mithiam doctor ron tur ani cholesterol level hi soi tong khanin a sang ani pon taksa lang chuak lawa hei wang hianin kumli kumthum matanga kumnga dana chuanin kan cholesterol level hi test alla tha a abi takin kumsomli kan tin to phe zonin te sapoi mo hle anan chu tun la ya hemi thi thut thut te mulhum te atama eng te po hi thil pakhat wang ngot chu ani theilawang bp sang eng kol lo te zuthum eng kol lo wang ta po di thei in khang ba ka khanin mani in femia lo le infect chunga eng kol lo wang ta po ni yang cholesterol le triglyceride sang eng te po hi ani theni ti kha ria ta poimo hle ani eng ba ka green tea te hi in te hi tha a green tea in thin hi anin hisena cholesterol chachi level sang tuk tu kha veng theya red wine te po in kem tlema in tha a pomegranate thei te tha a flaxseed hi thapoka hi mizorama omlo mai theya amai ro chu online te po cha thenga omega fatty acids nut kan ting si te tha a in he ba ka mizorama kan mu the osanta kan mu the mai mu hi thisena thau chiat ti niam nan a tha hle ani e ba ka purun war le ai eng te po tha a purun war le ai eng te hi chomia thla ro de lo hianin adam do yangin amum te po na oma he te hi online a cha theya adu tan chuan eng ba ka so thing te avocado te po a tha a in L-carnitine anti a hei hiai
abi takin zun thum ne ya cholesterol level sanga il carnitine hi athabik ani ka soi tong khanin kan rama thi thut te mulhum te tam em heng laka inveng tur hian apui mo chu thisen a thau chia tam lu tuk tu loka ka inveng hi pui mo telani cholesterol level kan ti hnia mangai e ba ka triglyceride level te pok kan ti hnia mangai niken a hun rem changa a thisen a thau chia tho triglyceride chung chang hi kan soi le on ya